kočarenjem. Ali mi nekako nije išlo i nisam znao što ću. Međutim se tada osnova Consorcio Pesquero del Peru. Tih godina bilo je oko 100 poduzetnika koji su se bavili ovom unosnom industrijom. Među njima je bilo mnogo Hrvata. Oni su svojim dobro opremljenim brodovima utjecali na razvoj moćne ribarske flote, koji je u Peru do tada nije bilo. Veliki magnat ribljih konzervi Star Kiss iz SAD-a, a čiji je vlasnik bio Josip Bogdanović, potaknuo je mnogi Hrvate da se prihvate ovog unosnog posla. Bilo je naših ljudi koji apsolutno nisu znali ništa od pomorstva, od ribarstva, da pa se Dalmatinac malo koji da je bio, svaki je malo sumnjao u to. A koji su se najviše istakli ljudi iz unutrašnjosti. Tako da nisu znali niti mreža, kako se zove, nego, na primjer, imali su i našli su ljude, ove Peruance koji su bili kapetani, oni su to upravljali. I svi su ti brodovi bili kupljeni na kredit. Kredit se moglo lako dobiti, banke su davale kredit. Od 1961. godine mi smo producirali 50%, Peru je producira 50% svjetskog ribljega brašna. To je jedan unikum bio. Ja sam šilja brodove, pa to bi bilo po 20 brodova mjesečno, linijaši, onda sve su kompanije tu bile, recimo La Gran Colombiana, onda je bila Lauro, talijanska, onda je bila holandska kompanija, onda su bile Knudsen Line. Rotterdam je uvozio jedno 200.000 tona godišnje. Jugoslavija uvozila do 60.000 tona, to je išlo na rijeku, ali ja sam to sve radio preko jedne holandske firme Hano. Tako da bi svi računi išli iz Rijeke, bi išli u Rotterdam, onda bi ih oni meni dostavili, tako da nisu oni ni znali da sam ja tu glavni bio. Nova hrvatska politička emigracija nije bila prihvaćena u jugoslavenskom društvu, pa su sami 1951. u Limi osnovali svoje društvo, Jadran. Bilo je osoba što su ovdje već dugo godina i oni svi su se osjećali Jugoslaveni. Nisu nas volili jako, porque je bila propaganda jako slaba. Ja? I dosta su se odaljećivali od nas. No? Onda je došlo do toga da smo mi napravili klub u Jadran. Ja? Sa teškom mukom, porque svi nisu imali, Jugoslaveni su imali kapital. Ja? Jer već su dugo godina radili i radili su u doba kad se je zarađivalo dobro. No? A mi smo malo pomalo mučili se, svak je radio nešto. Mnogo nas je imalo granhe. Granha, to su odgajali perad, no? Kokoši i to. Neki su radili u trgovinama, neki su radili na poljima. Većinom smo bili svi mladi. Mnogi su došli ovamo bez preparacije, kako da ti kažem, intelektualci, većinom su otišli za Argentinu. Ja? I to svak se je morao snaći kako je mogao. Radili su na raznim mjestima. I su se borili malo pomalo. Imali su svoju djecu. Unatoč svega, školovali su svoju djecu.
i ovdje školovati djecu je veliki problem. Jer ovdje nije kao kod nas u Hrvatskoj da su škole, da se ne plaća. Druga stvar, drugi problem koji je, ovdje je druga rasa, drugi odgoj, drugi način života. I to se mi koji smo imali našu djecu, nismo mogli djecu slati u škole, ove pučke škole što su samo za njih, no. Onda druge škole se moralo plaćati. I za školovati jedno dijete se potrošilo puno novaca. Onda čovjek je radio samo da podigne svoju djecu što bolje. Poslije se jedna grupa emigranata koncentrirala u zoni Santa Clara, 20 km od Lime. U to doba ovo mjesto bilo je malo selo, pogodno za uzgoj peradi i poljodjelstvo. Doseljeni Hrvati, zajedno s emigrantima drugih nacionalnosti, pokretali su brojne dobrotvorne akcije kako bi se skupio novac za uređenje mjesta. Taj je entuzijazam uskoro donio rezultate. Popločali su mjesto, uveli vodovod, doveli rasvjetu. Osim Hrvata, ovdje je bilo Japanaca, Kineza i Italijana. Uskoro se većina hrvatskih političkih emigranata preselila u Santa Claru, pa su na središnjem trgu kupili vlastitu zgradu u kojoj su preselili klub Jadran. U sklopu kluba djelovala je i kooperativa za dodjelu kredita kojima su poticali poduzetništvo. U prigodama raznih blagdana isticali su hrvatsku zastavu zajedno s peruanskom. Stariji članovi kluba sjećaju se da je bilo više pokušaja zabrane isticanja hrvatske zastave jer je to bila zastava nepriznate zemlje. Međutim, Hrvati su s velikim žarom branili pravo isticanja svoje zastave, braneći ga pred lokalnim vlastima. Uvijek da je to pitao kad se vadio karne, kaže šta si Jugoslav, nisam Jugoslav, nego Hrvat. Kad je tamo registrirao, dao karne. Pa nikada žive a ja imam pasaporte od Hrvatsko, ne. Evo ti pasaporte do i Hrvatsko. Onda ako to jedna pita, kaže, veli, dobro, piši tamo kako je, kako mu piše u ovoj pasaportu, piše mu da Hrvat, a ne Jugoslaven. Ja nisam god bio se Hrvat. Kad sam došao u Peru i učlanio se u klub, to je bio naravno jugoslavenski klub i u stvari sam bio zapanjen da je bilo četnika u klubu. No, to sasvim otvoreno su govorili i čak i što je bilo najzanimljivije da je jugoslavenska ambasada aktivno isto sudjelovala u životu kluba i dolazili su na večere i pripremali i onda su se tu događali diskusije i razgovori gdje sam bio zapanjen. U prvi moment sam misliti, Boga, sad će ga uhapsiti i odnijeti kad su četnici ambasadoru koji je bio partizan govorili, sjećaš se kad smo mi tebe gonili tamo negdje po, ne znam, Bosni ili Srbiji i ovako, no. I onaj hrvatski dio koji je došao isto 48. isto kao i četnici, naši ljudi, domobrani i drugi, oni nisu ulazili u taj klub, nekolicina samo. Oni su uglavnom bili u Santa Clari, u svojem klubu. Ali onda je došlo do tog preokreta, no, krajem 80. godina. U Jugoslavenskom dobrotvornom društvu okupljali su se stari hrvatski iseljenici, ali i politički emigranti iz drugih jugoslavenskih republika. Ipak, većina članova bili su Hrvati iz Dubrovnika i njegove okolice. Tako će godine 1973. ime biti promijenjeno u Jugoslavensko društvo Dubrovnik, a osamostaljenjem Republike Hrvatske klub će još jednom promijeniti ime. Ovaj put u Zajednica Hrvata Dubrovnik.